Hello, everybody. How are you doing today? I hope you're doing awesome. And in today's video, I'm going to speak in so many languages, and hopefully, I'm going to give some motivation to other people to practice foreign languages. Um, I'm going to start with my mother tongue. Ja puno volim strane jezike i odlučila sam da ih učim iz čiste radoznalosti i zato što sam veoma pričljiva osoba po prirodi i druželjubiva. Um, pa onda volim da upoznam nove ljude, da saznam nešto o njihovim kulturama, o njihovim običajima. Um, a također, kada putujem, um, volim da pričam na jeziku tih osoba. Na primjer, ako sam u Italiji, volim da pričam na italijanskom i tako dalje. Ok, sad ću da počnem na azerbejdžanskom. Selam. E, Men Azerbaycanca az danışabilirim. E, Bir gün Baku ziyaret etmek isterim. Um, Men Azerbaycanca danışabilirim çünkü e, Azerbaycanca yaxşıdır. E, ve Azerbaycanlı arkadaşlarım var, dostlarım var. Um, em, Hepsi bu. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Şimdi Türkçe. Now I'm going to speak in Turkish. Ben tüm yabancı dilleri seviyorum. Yani hem İngilizce, Türkçe, Azerbaycanca, Yunanca ve benzer. Ama bana göre Çince en zor. En kolay İngilizce elbette. Çünkü İngilizce'de az yani dil bilgisi var. Ve ne bileyim İngilizcesi öğrenmek için çok fırsat var. Evet, mesela filmler izleyebilirim. Bilgisayarda genellikle e, her şey İngilizce kullanarak yani bulabilirsin. E, O yüzden e, ve e, çünkü tüm dünyanın yani İngilizcesi biliyor. Yani bu dünyada herkes yani İngilizcesi biliyor. Bunu söylemek istedim. O yüzden İngilizcesi pratik yapmak yani hiç zor değil. Yeter ki yeter ki siz gerçekten istiyorsunuz, tamam mı? Эм, Сейчас я буду говорить по-русски. Для меня русский — это язык снов. Он очень красивый и, и очень мягкий язык. И тоже люди очень добрые и хорошие, и они всегда рады помочь. И говорить. Да, они вначале, может быть, чуть-чуть серьезнее, но когда э, вы познакомитесь с этим людьми, то тогда увидите, что они тоже могут улыбнуться и все такое, да. Так что я думаю, они искренние, да. Окей. Ни хао. Эм, 我叫 Сусана，我是老师。呃，我喜欢旅行、看书，嗯嗯嗯，我我要妈妈、爸爸和嗯呃哥哥，嗯我要朋友们在 Serbia。嗯
wo, mm, wo shui Zhongguo 当时我要Pengyu Man 在中国和嗯，但是我要我叫嗯旅行中国。Okay. Now in Greece, Melene Susanna, uh, Sagapao, uh, El, Elada, um, Sagapao, Sakis Roas, Helena Paparizou, Nikos Vertis, um, uh, mm, Gloka Elenika, Poikala, um, Ευχαριστώ. Um, yeah, sorry um, for my poor Greek knowledge. I need to um, learn more. Ok, Spanish. Eh, sí, me encanta el idioma greco. Creo que es un idioma muy fascinante y es un idioma que tranquiliza fácilmente a todos. Por lo tanto, sí, vale la pena de estudiarlo, aunque el griego es un idioma un poquito difícil, pero bueno. Am, ok, ähm, jetzt, ich möchte Deutsch sprechen. Ähm, ich arbeite online. Ich bin Lehrerin ähm, und äh, ich unterrichte Englisch und Spanisch und Italienisch und Russisch und Türkisch. Äh, Ich liebe meine Arbeit, weil das ist sehr interessant und sehr gut und weil ähm, ich kann m- meine Sprache äh, mit meinen Studieren, ähm, ja, äh, ähm, ich ich weiß meine Deutsch nicht so gut, aber ich lerne Deutsch alles mm, Tag. I mean, I learn it every day. Ähm, und ja, ich möchte mm, erreichen aus Deutschland. Ähm, und das ist alles. Tschüss. Привіт, як се справите? Ем, е, Spravim se e, dobre. Em, a, I ukrajinska mовя очень хорошая. Sorry, I know a little bit. I mean, just a few phrases and that's it. But I will learn. Cześć, jak se máte? Ja mam se dobrze. Mieszkam w Serbii. Em, I lubię czytać książki i słuchać muzyki. Em,
И учимся полской мові на бусу і а, і на Duolingo, и на YouTube, и на как это, Mondly. Да? Dziękuję. E, ahoj, ako sa máte, mám sa dobre. Ja nie som hovorila mnoho po ukrajinskoj movi i nechcem забывала эту мову. Эм, с- э, эм, Словенщина есть милая мова. Эм, Паче са ми Словенщина. Е, Дякуем. Ah, oi, como vai vocês? Eu estou muito bom. Eu estava tratando de falar em eslovaco, mas eu não estava praticando com ninguém em eslovaco e por isso acho que é um pouquinho difícil de falar nesse idioma, mas vou tratar e quizás com a aplicação Tandem eu vou conseguir a falar em eslovaco. Não sei. Euh, ok, então, salut, ça va? Je suis fatiguée, c'est un petit fatiguée, mais aussi je suis heureuse parce que je peux parler un peu de langue. Et, et mon langue préférée, c'est, hmm, je ne sais pas, je pense que espagnol ou italien. Parce que ces langues sont très romantiques et très intéressantes. Um, et quand j'ai un temps libre, j'adore d'apprendre la langue étrangère, j'adore de regarder à la télévision. Euh, Maintenant, je ne regarde pas les programmes de France, mais j'ai regardé en, en télévision, une série de télévision, ça s'appelle Tandem. C'est une série criminelle de détectives. Euh, et oui, je pense que sa série est très bonne pour mon français et pour mon vocabulaire très avancé. Um, Merci beaucoup. Um, ja, ok. Um, Аз се казвам Сузана и аз обичам България. Е, е, я, е, окей, и аз р- р- разбирам, но не говорим добре. Ам, Хвала. Окей. أهلا وسهلا، اسمي سوزانا وأنا مدرسة. أنا مش قادرة أتكلم اللغة البلغارية كويس، بس ما فيش مشكلة. إيه، ممكن اليوم الوقت أنا هتكلم اللغة البلغارية زي دلوقتي أنا بتكلم باللغة العربية المصرية. وإلا أوكي. أم، السلام عليكم، كيفكم؟ أنا منيحة. إيه، وأنا مبسوطة علشان أنا إيه، أنا أتكلم
معاكم بلغة بلغة عربية لبنانية. آه، هي منيحة. آه، وأنا أجنبية كتير. أوكي. ميرسي. آه، أوكي. السلام عليكم. آه، كيف حالكم؟ أنا بخير الحمد لله. وأنا أتعلم لغات أجنبي. آه، أنا عايشة في صربيا. وأنا أتعلم اللغة الفصحى بس آه، آه، لا بس آه، لكن لكن أنا م- ليس أحب اللغة الفصحى. آه، علشان هي صعبة جدا، مش سهلة. آه، ليس سهلة. Sorry, guys. I think I kind of confused the Egyptian Arabic and the Fusha because it's so difficult to speak in Fusha, especially because the native speakers also like when they talk among themselves, they mostly use their dialects. Yeah, but yeah, that's more or less all for today. Thank you for listening and see you in the next video. Uh, Write me down in the comment which video, I'm sorry, which video, not video, which language was your favorite? Like, was your favorite language like Russian or Egyptian Arabic or Turkish or Azerbaijan? Yeah, take care. Bye.